ole tuna chuan London lam panin chua zai kan rel tran to dona kalkonga hian army ho signal ho te le nge ni regiment rangina tlanga sign an da chung te chu kan tlo phei dona kan ron thliranga in lo thlir zelanga top thlengin in lo enanga hmunom in ti po karinga te chuan kapu hi kum somriat pariat ani to a Nupui kha somriat le pali ani to a tiang chuan kan ho konga hian Nupui hian motor hi a khal char ani ti kha kan soilok du boka hi tuna kan in hi kan chua san to dona amun hi ka soitong khan Dorset muna omani a Dorset hi England rama ramoi tak mai le mun moi tak mai mun ani a mi ho satam tak ten buan vakhwar na mun ani chuti rual chuan Madonna te po khan helai muna hian in le lo anei ve a R10 vula run 10 vula tiang chuan afa te ho ne nuam takin helai muna hian an om ve ni chu tiang chuan kapu te po helai mun hi an lo in khwar na ni tuna hian ho lam kan pan to a an nu kum somriat le pamit limi ni to hian tuna hian kong tlonin London thlengina khaldon ani kalkonga hian tlo tur poimo tak mai regiment ho sign kan ti tlanga muala khan sign an lo siama khang kha motor kal kong kal pa te hian mi hian thlir no man ti em a khang ho teng te kan vathlir phei bok don ani kan thlir zel don nia Peter kum somre le pali in na khala te chuan ka chuang ani chu kum somre le pali ania ti hian a khal par the ni khal chakop mai mo nom takan ni no pa changkang takan ni pakhat ret li There's the first badge. That's lang as on Dani, so yeah, it's amazing. Beautifully. Yeah, so. Well, no, we'll have a better one later on. Like an army ho, batch and blow siama. Antay mate, men that siam check. Langa hiyan in anan siam tani. Moy cook may. LRB te chuan roadside a kan dinga kan an thira hemitlang mual zong maya hian army ho te Royal Air Force te khang ho reng khan sign kha an lo siama hei tuna kan hmong hian LRB ti te signal regiment ti te regiment chi sang khan an ma ni sign kha hemitlang muala hian an lo siamani hakha mitam takin an han chola en clear nuam an tia khatiang khan helai mun hi an lo da an ti tha katikhop mai chuan abul loka hian phaizol nuam em mai a omboka khang anga te khanin bu te an chinga tin helaya regiment ina hetiang an siam hi charity tan te po tikhan an siam bokta poisa te hi an donate anoi hen chok oma chumi chok mang chuan kha sign kha an siamani an taimak dan te an thil tum te le hetiang tina chang an thria te hi aro pui ve shima kong YMCA te po hi tuna kan hmu a khatiang khan an thil siam reng hi thil na mai lo charity ang purpose te po khan an siamani ti kha kan soidu boka ti khan thein sum te po an vadonata tiang chuanin atlanga khan sign an siam thinani te chang kong si ra motor ten kan tlana ke kalte tan po han thlir ve shim te alo nuam ve ni ti kha an ngai dan ni in an soya chuwang chuan helai sign an lo siam hi an ti thakhop mai That look good as well. Yes. Interesting. It's plowing. Yeah, plowing. And then they'll plant with wheat. Yeah, wheat. They're going to do. I see. Look at this one. Actually, I think he's harrowing, isn't he? Yeah. Tihian an nuaya bu mun kan ti thin kha. Tuna chuan lei an let to a. Hetihian lei an le na te po hi khol an nei tha a.
ha lutuk lo le har sa lutuk lovin ti hian lei motor nen an let maya an tan tho dan te ha dam big em ani an ram achang kan jia henga te hian alanga chuwang chuan sarkar achak chuan economy ka alo tha a tiang chuan lei lo nei mi te po khan ha lutuk lo le har sa lutuk lo khan na an thok thin ani te chuan hetia lei an let thi an le zo to nu khan an the ta a chi kham motor vekin ava the ta te chuan kha alo rualo sura alo chiaka tiang khan har sa lovin ol sam takin anti me ni mishing tha kha atam lutuk po ngai to lovani chuan thil ti dan ani ro pui khop mai drive chak boka in drive chok ani ton tom chu tuna hian thai chi kha hemi khol hian a the ta a hetia akalpa hian leilet kan tiang khan abara nei ta chumi bara chuan chi kha a the zung tamai ni hei ti hian hei hi anhunga hian soron zuita hemi an ron le to na hnuwa khan an ron zuita a chuan an thil chin tur kha khol vek khan a ron the ta vek mai ni chuan na tho te hi a ol sambi ka an rama hian na thok tu kha an du tam em lo an ne so em ani ti lai kha kan soi du a chuwang chuan ram chang kang te an lo tho na sat jia te le an na tho dan te aro pui jia hi he kan video kalklang hian kan hriat thei ka ringa chuwang chuan kut na thok tu ten an na tho po an na tho ra hi an seng na sa em ani ti lai kha kan soi tel du bokani te chuan army sign te he karon clear pui chewa miramina an thil ti dan te a tourist na an mu du zong tourist attract te kha muala khan lo siam top zel maya he hi ti dan tu ra an nei an idea nei that em te karon tar lang ani It is, yes. It's nearly disappeared. and one of them are signal is it this is signal Nearly disappeared. yeah hey signal ho oh So that's 6 two. what is 6 CLR What's that? CLR number 6 CLR next to the YMCA. Yes, I know. Do you know what that is? Okay, YMCA I found there. City of London Regiment ani chu. Chuan YMCA ta som boka ti kan sign thang anda oh ha tai signal te oma London Rifle Battalion te no tani. An turu he mai sign an lo ti. There's the horse. Amu nom. Ole khati jong kha tun tumata na countryside karon tarlan the aloni le ta munom inti ka be sei kan channel ka YouTube video te min lo hlut saka min lo thli sak thin tu te zong in zawai chunga lom thu ka soya lalpan malsom vecchero se next video in mule kan tum don nia in zawai in bye bye see you in next video.